Bantu barakwirengagisha, Imana irakwibutse. Baravuze ngo reka bakurebe bakuvaho sigara wenyine, Imana irakwibutse bazakugarukira. Imana iravuze ngo irakwibutse, hani witidi banala. Hari ibintu Imana yibutse. Imana yibutse amasengesho yawe. Imana yibutse ko abana bawe barambagizwa bikanga. Imana yibutse ko badepoje bikanga. Imana yibutse ibyangombwa kuba bibuze. Imana yibutse ko wakoreye perimi igihe kinini bikanga. Imana yibutse ko washoye ugahomba. Imana yibutse ubukode uhoramo bwa buri munsi. Imana iravuze ngo iributse, iributse, iributse. Yibutse amasengesho wasenze, yibutse ubutayi wazamutse. Imana yibutse ko wagiriye abantu neza. Imana yibutse, ni Winnie Foster. Imana irakwibutse, tuza. Wikongera kuira, Imana irakwibutse. Wikwigirira nabi mama, Imana irakwibutse. Wivuga ngo Mana kuki wemeye ko bimbaho, Imana irabizi. Irambwiye ngo irabizi, dore wakuriye mu buzima bushaririye, ubuzima budafite formule, n'uyu munsi uri gushakisha nta cyerekezo. Imana irambwiye ngo humura, iributse. Iributse, tuza. Wisakuza, tuza. Reka Imana ihangane n'abanzi bawe. Reka Imana ivugane n'icyo kibazo. Iravuga ngo yimura umusozi utabimenye. Imana igiye gutungura icyo kibazo. Reka Imana igutunguza abantu. Reka Imana igutunguza abantu. Abo bavuze ngo reka barebe, reka Imana ibagutunguza. Niba warabuze urubyaro cyangwa ukaba waratinze kubyara, ukaba uziranye n'uyu muntu ufite iki kibazo, nkuzaniye ubuhanuzi Imana yampaye kugira ngo iyi message ibashe kugutabara. Ubundi buhanuzi bwa kabiri mfite, mwene data urakora ntutera imbere, ibintu byose byabaye bibi, uri mu bihugu byateye imbere ariko urutwa n'uwibereye mu buzima bwo gupfundikanya, ibintu byawe byose byaranze. Iyo ukoze akazi ntukamaraho kabiri, iyo ubonye amafaranga ntumenya hanyuze, iyo uhembwe nibwo ibibazo bihaguruka mu rugo rwawe, amadeni arenda kukwica, ingwara yirirwa mu rugo rwawe, abana bawe ni intambara, barize babuze akazi, abana bawe satani yarabaziritse ntibashaka, niyo barambagijwe ntibikunda. Umva ubu buhanuzi Imana impaye, hanyuma nsengane nawe muri uyu mwanya. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 30, turasoma umurongo waho wa 22. Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka Rasheli, iramwumvira, izibura inda ye. Imana yibuka Rasheli, Bibiliya iravuze ngo iramwumvira, irangije izibura inda ye. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana igiye kukwibuka. Bantu barakwibagiwe ariko Imana igiye kukwibuka. Imana igiye kukwibuka. Imana yibuka Rasheli. Bantu barakwibagiwe, Imana igiye kukwibuka. Bantu baravuze ngo reka barebe, Imana irakwibutse. Imana izi neza ko bakwirengagije. Hari abantu bakwirengagije ubakeneyeho ubufasha. Biravuze ngo Imana yibuka Rasheli, zibura inda ye. Mu izina rya Yesu Kristo, bavuze ko utazabyara ugiye kubyara. Imana igiye kuguha guheka nk'abandi. Imana igiye kukuramira mu izina rya Yesu. Imana iguhaye kugera mu masezerano utandagaye. Ngiye gusengana nawe. Ibyo bitero biguteye ubwoba, Imana bigukura imbere. Izo mbaraga z'umwijima zituma udatwita, zirekura ubuzima bwawe. Imbaraga zituma ukura ntutera imbere, zirekura ubuzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ikintu cyose kitambitse mu buzima bwawe ndagitegetse nikikurekure. Wa mwuka w'ubugwayi nukurekure, uwo mwuka w'ubugumba nukurekure, uwo mwuka w'inyatsi nukurekure, uwo mwuka w'amadeni nukurekure. Ndasenya ibicaniro by'akarane byahuturuka, imbaraga zateye abana bawe, kugutera mu buzima bwawe, inzozi uraramo mbi, gukora nutera imbere, guhora mu buzima bushaririye, ibyangombwa wabuze. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, reka Imana ikubohore, Imana igukize igisuzuguriro, Imana ikwambura umwambaro mubi. Ndahanura mu izina rya Yesu Kristo, Imana nikwibuke, Imana igukize igisuzuguriro, Imana igukize umwambaro w'agahinda. Ndategetse nonaha akira kwinjira mu masezerano yawe, akira kwinjira muri gakondo yawe. Ni benshi baguhaye ugwaye amenyo, ni benshi bakuvuze, ariko izo mbaraga ndazisenya nonaha. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, uwo mwuka ukugendaho ukunaniza, izo mbaraga zateye abana bawe, izo mbaraga zigutera muri iyo nda yawe, izo mbaraga zafashe uwo mugongo, nini wini binifo, ibyo byangombwa wadepoze ukabibura, nonaha ndategetse wakire kubibona mu izina rya Yesu. Pinalo handaya kidesa nibini hwita kide, uwo mwuka utuma udakorera Imana, Imana ugukureho mu izina rya Yesu Kristo.
Shalimo garia feria masikita na wini fosime ni gidi ni wigiria. Imana igukureho umwambaro w'agahinda, Imana igukureho umwambaro w'umubabaro. Igihe wababariye kirahagije, igihe watatse ntihagire ukumva kirahagije. Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka Rasheli, Imana ikwibuke aho abantu bakwibagiwe. None widigidimiria, Imana irakwibutse. Mama wirira, Imana irakwibutse. Muvandimwe, Imana irakwibutse. Abantu barakwirengagije, Imana irakwibutse. Baravuze ngo reka bakurebe bakuvaho, sigara wenyine. Imana irakwibutse, bazakugarukira. Imana iravuze ngo irakwibutse. Hani witidi banala. Hari ibintu Imana yibutse. Imana yibutse amasengesho yawe. Imana yibutse ko abana bawe barambagizwa bikanga. Imana yibutse ko badepoje bikanga. Imana yibutse ibyangombwa kuba bibuze. Imana yibutse ko wakoreye pirimi igihe kinini bikanga. Imana yibutse ko washoye ugahomba. Imana yibutse ubukode uhoramo bwa buri munsi. Imana iravuze ngo iributse. Iributse, iributse. Yibutse amasengesho wasenze, yibutse ubutayi wazamutse. Imana yibutse kubagiriye abantu neza. Imana yibutse ni wini fostaya. Imana irakwibutse, tuza. Wikongera kuira, Imana irakwibutse. Wikwigirira nabi mama, Imana irakwibutse. Wivuga ngo Mana kuki wemeye ko bimbaho, Imana irabizi. Irambwiye ngo irabizi, dore wakuriye mu buzima bushaririye, ubuzima budafite formule, n'uyu munsi uri gushakisha nta cyerekezo. Imana irambwiye ngo humura, iributse. Iributse, tuza. Wisakuza, tuza. Reka Imana ihangane n'abanzi bawe, reka Imana ivugane n'icyo kibazo. Iravuga ngo yimura umusozi utabimenye. Imana igiye gutungura icyo kibazo. Reka Imana igutunguza abantu. Reka Imana igutunguza abantu. Abo bavuze ngo reka barebe, reka Imana ibagutunguza. Imana iravuze ngo va muri izo ntambara bari izigwana, miturize. Akawe n'abantu kagiye kugaragara, kawe n'abadayimoni kagiye kugaragara. Iyo ndwara yagutsikamiye imyaka myinshi, Imana iravuze ngo tuza. Barajya he ko Imana igutabaye? Tuza, tuza umutima wawe. Intambara zawe Imana irazirangije, Imana izihagazemo. Ndabona marayika ku ruhande rwawe, ndabona ingabo zije kukugwanirira. Imana yanze kukomeza kwandagarurira, warasenze, warakiranutse, warasenze, ariko ibibazo bihora mu rugo rwawe. Imana iravuze ngo iraje irakwibutse. Ngo wabuze urubyaro, umaze imyaka 5, umaze imyaka 10. Mpamagare biri prive dusengana Imana. Bibiliya iratubwiye ngo Imana yibuka Rasheli, izibura inda ye. Imana irakwibutse, igiye kuzibura inda yawe. Neneho barajya he? Kugiye kunyura ku murozi wavuze ngo uzapfa udahetse, ukamunyuraho uvuye uhetse umwana umusimbiza, arajya he? Imana ngo yibuka Rasheli. Rasheli we, ni wewe mvugana nawe uri Rasheli. Dore Imana irakwibutse, dore Imana igukijije agahinda, dore Imana ikwishuriye iryo deni, dore Imana yanze ubwo bukode uhoramo. Imana iravuze ngo irakwibutse. Imana iguha umugisha. Nimero yanjye ya telefone ni 078 734 9941. Ku cyumweru bafite amateraniro Kabeza ya Remera, hakunzwe kwitwa Samudoha mu Rubirizi, mu cyapa neza neza aho zihagarara. Uzaze ngo usengera Imana, uzaze twirukana uwo mwuka w'inyatsi, kuko hari ibintu ndimo ndareba. Ntukora ngo utere imbere nk'abandi, uhora n'ingwara zidashira. Niyo ubonye amafaranga ntumenya aho nyuze, uhora mu buzima bwo kwizengunukaho. Warize, ufite amashuri ariko urutwa n'utarize. Niyo ugerageje kudepoza uratsinda, ariko ugategereza ko baguhamagara bikanga. Urarambagiza bikanga, warambagizwa bikanga. Washakishije uko wakwitabara biranga. Vaye ku cyumweru ngo usengere, Imana iguha umugisha. Kuwa kane mba ni mu masengesho yo kwakira ibyifuzo, nawe uzaze nkwakire. Shalom, ndabakunda. Wibuke gukora subscribe. Imana iduhana umugisha. Amen. Niba warabuze urubyaro cyangwa ukaba waratinze kubyara, ukaba uziranye n'uyu muntu ufite iki kibazo, nkuzaniye ubuhanuzi Imana yampaye kugira ngo iyi message ibashe kugutabara. Ubundi buhanuzi bwa kabiri mfite, mwene data urakora ntutera imbere, ibintu byose byabaye bibi. Uri mu bihugu byateye imbere ariko urutwa n'uwibereye mu buzima bwo gupfundikanya. Ibintu byawe byose byaranze. Iyo ukoze akazi ntukamaraho kabiri,
iyo ubonye amafaranga ntumenya aho anyuze, iyo uhembwe nibwo ibibazo bihaguruka mu rugo rwawe, amadeni arenda kukwica, indwara yirirwa mu rugo rwawe, abana bawe ni intambara, barize babuze akazi, abana bawe satani yarabaziritse ntibashaka, niyo barambagijwe ntibikunda. Umva ubu buhanuzi Imana impaye, hanyuma nsengane nawe muri uyu mwanya. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 30, turasoma umurongo waho wa 22. Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka Rasheli, iramwumvira, izibura inda ye. Imana yibuka Rasheli, Bibiliya iravuze ngo iramwumvira, irangije izibura inda ye. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana igiye kukwibuka. Bantu barakwibagiwe ariko Imana igiye kukwibuka. Imana igiye kukwibuka. Imana yibuka Rasheli. Bantu barakwibagiwe, Imana igiye kukwibuka. Bantu baravuze ngo reka barebe, Imana irakwibutse. Imana izi neza ko bakwirengagije. Hari abantu bakwirengagije ubakeneyeho ubufasha. Biravuze ngo Imana yibuka Rasheli, izibura inda ye. Mu izina rya Yesu Kristo, bavuze ko utazabyara ugiye kubyara. Imana igiye kuguha guheka nk'abandi. Imana igiye kukuramira mu izina rya Yesu. Imana iguhaye kugera mu masezerano utandagaye. Ngiye gusengana nawe. Ibyo bitero biguteye ubwoba, Imana bigukura imbere. Izo mbaraga z'umwijima zituma udatwita, zirekura ubuzima bwawe. Imbaraga zituma ukura ntutera imbere, zirekura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kitambitse mu buzima bwawe ndagitegetse nikikurekure. Wa mwuka w'ubugwayi nukurekure, uwo mwuka w'ubugumba nukurekure, uwo mwuka w'inyatsi nukurekure, uwo mwuka w'amadeni nukurekure. Ndasenya ibicaniro by'akarane byahuturuka, imbaraga zateye abana bawe, umwuka ugutera mu buzima bwawe, inzozi uraramo mbi, gukora nutera imbere, guhora mu buzima bushaririye, ibyangombwa wabuze. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, reka Imana ikubohore, Imana igukize igisuzuguriro, Imana ikwambura umwambaro mubi. Ndahanura mu izina rya Yesu Kristo, Imana nikwibuke, Imana igukize igisuzuguriro, Imana igukize umwambaro w'agahinda. Ndategetse nonaha akira kwinjira mu masezerano yawe, akira kwinjira muri gakondo yawe. Ni benshi baguhaye ugwaye amenyo, ni benshi bakuvuze, ariko izo mbaraga ndazisenya nonaha. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, uwo mwuka ukugendaho ukunaniza, izo mbaraga zateye abana bawe, izo mbaraga zigutera muri iyo nda yawe, izo mbaraga zafashe uwo mugongo, nini wini binifo, ibyo byangombwa wadepoze ukabibura, nonaha ndategetse wakire kubibona mu izina rya Yesu. Pinalo handaya kidesa nibini hwita kide, uwo mwuka utuma udakorera Imana, Imana ugukureho mu izina rya Yesu Kristo. Shalima gari aferi ya masikita na wini fosime ni gidi ni wigiria. Imana igukureho umwambaro w'agahinda, Imana igukureho umwambaro w'umubabaro. Igihe wababariye kirahagije, igihe watatse ntihagire ukumva kirahagije. Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka Rasheli, Imana ikwibuke aho abantu bakwibagiwe. Noni widigidi miria, Imana irakwibutse. Mama wirira, Imana irakwibutse. Muvandimwe, Imana irakwibutse. Bantu barakwirengagije, Imana irakwibutse. Baravuze ngo reka bakurebe bakuvaho, sigara wenyine. Imana irakwibutse, bazakugarukira. Imana iravuze ngo irakwibutse. Hani witidi banala, hari ibintu Imana yibutse. Imana yibutse amasengesho yawe, Imana yibutse ko abana bawe barambagizwa bikanga, Imana yibutse ko badepoje bikanga, Imana yibutse ibyangombwa ko wabibuze, Imana yibutse ko wakoreye pirimi igihe kinini bikanga, Imana yibutse ko washoye ugahomba, Imana yibutse ubukode uhoramo bwa buri munsi. Imana iravuze ngo iributse, iributse, iributse. Yibutse amasengesho wasenze, yibutse ubutayi wazamutse, Imana yibutse ko wagiriye abantu neza, Imana yibutse. Oh, ni wini fostaya, Imana irakwibutse. Tuza wikongera kuira, Imana irakwibutse. Wikwigirira nabi mama, Imana irakwibutse. Wivuga ngo Mana kuki wemeye ko bimbaho, Imana irabizi. Irambwiye ngo irabizi, dore wakuriye mu buzima bushaririye, ubuzima budafite formule, n'uyu munsi uri gushakisha nta cyerekezo. Imana irambwiye ngo humura, iributse. Iributse. Tuza wisakuza, tuza. Reka Imana ihangane n'abanzi bawe, reka Imana ivugane n'icyo kibazo. Iravuga ngo yimura umusozi utabimenye, Imana igiye gutungura icyo kibazo. Reka Imana igutunguza abantu. Reka Imana igutunguza abantu. Abo bavuze ngo reka barebe, reka Imana ibagutunguza. Imana iravuze ngo va muri izo ntambara bari izigwana, miturize akawe n'abantu kagiye kugaragara.
kawe n'abadayimoni kagiye kugaragara. Iyo ndwara yagutsikamiye imyaka myinshi, Imana iravuze ngo tuza. Barajya he ko Imana igutabaye? Tuza umutima wawe. Intambara zawe Imana irazirangije, Imana izihagazemo. Ndabona marayika ku ruhande rwawe, ndabona ingabo zije kukugwanirira. Imana yanze kukomeza kwandagarurira, warasenze, warakiranutse, warasenze, ariko ibibazo bihora mu rugo rwawe. Imana iravuze ngo iraje irakwibutsa ngo wabuze urubyaro, umaze imyaka 5, umaze imyaka 10. Mpamagare biri prive dusengana Imana. Bibiliya iratubwiye ngo Imana yibuka Rasheli izibura inda ye. Imana irakwibutsa igiye kuzibura inda yawe. Neneho barajya he? Kugiye kunyura ku murozi wavuze ngo uzapfa udahetse, ukamunyuraho uvuye uhetse umwana umusimbiza, arajya he? Imana ngo yibuka Rasheli. Rasheli we, ni wewe mvugana nawe uri Rasheli. Dore Imana irakwibutsa, dore Imana igukijije agahinda, dore Imana ikwishuriye iryo deni, dore Imana yanze ubwo bukodo uhoramo. Imana iravuze ngo irakwibutsa. Imana iguha umugisha. Nimero yanjye ya telefone ni 078 734 9941. Ku cyumweru bafite amateraniro Kabeza ya Remera, hakunzwe kwitwa Samudoha mu Rubirizi, mu cyapa neza neza aho zihagarara. Uzaze ngusengera Imana, uzaze twirukana uwo mwuka w'inyatsi, kuko hari ibintu ndimo ndareba. Ntukora ngo utere imbere nk'abandi, uhora n'ingwara zidashira. Niyo ubonye amafaranga ntumenya aho nyuze, uhora mu buzima bwo kwizengunukaho. Warize, ufite amashuri ariko urutwa n'utarize. Niyo ugerageje kudepoza uratsinda, ariko ugategereza ko baguhamagara bikanga. Urarambagiza bikanga, warambagizwa bikanga. Washakishije uko wakwitabara biranga. Vaye ku cyumweru ngusengere. Reka nkubwire, suko abarozi bakubuza, aho ko Imana yaraguhishuye bakubura kandi mwirirwana. Ndashimira Imana kwigidukubitira. Bibiliya iravuga ngo ijya yica imigambi y'inshakura kugira ngo idasohoza imigambi yayo. Ndashimira Imana ko imigambi y'abanzi bawe itazahama, ntabwo izasohora. By'abantu bagutekerezaho ntibizasohora. By'abantu barimo baragambirira mu guhisho ntibizasohora. Iby'abantu bari kuvuga ngo reka bakurebe bakumwaze ntibizasohora. Imana iraguhishe mwene data, ntabwo Imana izemera la si edra ibyo abantu bagambiriye kuri wowe ko bisohora. Shika mutuza, komera, wivuze induru mu ntambara. Icecekere, rekera Imana mu ntambara bari kugwanirira. Manika amaboko, ubwira Imana ngo ndatsinzwe, ubwira Imana ngo ndananiwe, ubwira Imana ngo Mana narigwaniriye, nari sike. Imana igutabara, Imana ikumpera umugisha. Ndagukunda. Nimero yanjye ya telefone ni 078 734 9941. Mfite amasengesho y'iminsi 32. Umpamagare dufatanye gusenga Imana. Imana igukure muri izo ntambara. Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Ntizemera kupfana agahinda, akira kwinjira mu masezerano yawe, ariko ugende wera imbuto zikwiriye abihanye. Yesu agaragare ku buzima bwawe. Shalom, ndagukunda. Amen. Wibuke gukora subscribe na share kugira ngo tujye tubana mu mwanya w'ubutumwa bwiza bwa Yesu.